Željko Malnar bio je poznati hrvatski televizijski voditelj, putopisac te autor velikog broja dokumentarnih filmova. Ovaj izuzetan čovjek rođen je 1944. godine u Zagrebu. Šira javnost upoznala je Željka Malnara kada je pokrenuo snimanje kultnog talk showa Noćna mora, koji se emitirao od 1992. pa sve do 2010. godine. Ova emisija postala je iznimno kontroverzna, jer su u njoj nastupali razni slikoviti likovi zagrebačkih ulica. Malnar je proglasio zagrebačko naselje Peščenica republikom i sebe postavio za doživotnog predsjednika, dok je svoje prijatelje postavio za ministre novonastale države. Željko Malnar je bio poznat po tome da je volio jebat u mozak svoje goste, koji su bili poznati po tome da su imali kratak fitilj, tako da je svaka emisija bila urnebes. Koristeći svoju emisiju kao satiričku platformu, Željko Malnar ismijavao je političku scenu i prikazivao pravo stanje društva u to vrijeme. Noćna mora se emitirala subotom navečer uživo, trajući sve do trenutka kada bi se sav alkohol popio, što bi često potrajalo do nedjeljnih jutarnjih sati. Uz Malnara u Noćnoj mori sudjelovali su popularni Ševa, Braco Cigan, Cezar Legenda, Jajan, Remzo Krak, Stankec i drugi živopisni likovi koji su zabavljali gledatelje svojim neobičnim performansima. Najveća zvijezda emisije uz Malnara bio je Zvonimir Levačić Ševa, čija je popularnost rasla do te mjere da su mu gledateljice predlagale čak i snimanje Pornića. Osim Malnarovih susjeda s Peščenice, u emisiji su gostovale i hrvatske javne ličnosti, pa se tako vrijedi prisjetiti već legendarnog gostovanja pjevača Siniše Vuca, u kojem se i danas uživa istim intenzitetom. Trenutak u kojem ostrašćeni pjevač vadi novčanice i koristi ih kao lepezu ostaće u sjećanju mnogih. Naravno, tu je i Vucin citat za sva vremena: tko ne voli Vucu, ne diže mu se kurac. Nogometaš Silvio Marić također je ostao u sjećanju mnogih zahvaljujući gostovanju koje je obilježeno pijanstvom, pijanim baljezganjem i uživanjem u narodnjacima. Tom mu se prilikom pridružio i pokojni predsjednik nogometnog kluba Hrvatski dragovoljac, legendarni Stjepan Spajić, koji je ustvrdio da je nacionalno šikaniran. Ne smijemo zaboraviti doktora of kajropraktik Antu Pavlovića, koji je često bio Malnarov gost. Uz domaće zvijezde znale su tu gostovati i strane zvijezde, a posebno valja spomenuti košarkaša Denisa Rodmana, koji se savršeno uklopio u ovu ekipu. Često je bio slučaj da se gledatelji koji se telefonski uključe u šou počnu obostrano vrijeđati s domaćinima i gostima šova. Tako je bio slučaj i u kojem su gledatelji zezali Ševu ili Jajana, te su se znali događati i pravi obračuni pred kamerama u kojima bi letile šake na sve strane. No, ne bi bilo fer govoriti o Željku Malnaru isključivo kao o voditelju Noćne more. Naime, on je kao novinar bio autor više od 70 dokumentarnih filmova i reportaža. Nositelj je mnogih priznanja iz svijeta dokumentarnih filmova, te je osvojio nagrade na Chicago Film Festivalu i Barcelona Film Festivalu. Vrijedi istaknuti da je Željko Malnar od gradonačelnika Boba Bolana 1986. godine dobio ključeve grada Fort Wortha, koji se nalazi u američkoj državi Teksas, kao nagradu za zbližavanje kultura i naroda. Također, vrijedi spomenuti da je 1986. zajedno s Bornom Bebekom izdao knjigu naslova U potrazi za staklenim gradom, koja doživljava 4 izdanja. Također, Malnar je jedini stranac nositelj titule Sejuli, što znači poglavica, koji govori polinezijske države Samoe. Zanimljivo je prisjetiti se da je Željko Malnar pobjegao iz Jugoslavije već sa 18 godina zbog, kako je kasnije ustvrdio, jer je Jugoslavija bila pizdarija od države. Nakon završene srednje škole studirao je medicinu i eksperimentalnu zoologiju, gdje nije položio niti jedan ispit. Međutim, za vrijeme studija oduševljava se genetikom i već kao 20-godišnjak organizira svoju prvu ekspediciju u jedinu prašumu Europe, Peručicu. S te ekspedicije objavljuje više zapaženih radova, te ga taj posao sve više zaokuplja.
Za vrijeme studiranja Željko Malnar se druži s tada mladim indolozima s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, što ga na kraju odvodi u New Delhi, gdje na Indian Institute of Mass Communication studira zajedno sa studentima iz 18 zemalja trećeg svijeta novinarstvo za nerazvijene zemlje. Nakon diplome ostaje u Indiji još punih 10 godina, te je za to vrijeme Željko Malnar istraživački vrlo aktivan. Istaknuo se u to doba vodeći ekspedicije po cijeloj Aziji i objavljujući mnoštvo članaka o azijskim narodima i njihovim običajima. Paralelno s tim, u programu Saše Zalepugina prikazuje mnogo reportaža i dokumentarnih filmova iz Indije, Pakistana, Afganistana, Irana te Turske. U razdoblju od 1972. pa sve do 1977. godine. Između ostalog, Željko Malnar studira indijsku filozofiju u ašramu indijskog filozofa Swami Shama, što mu omogućava da stekne još bolji uvid u indijsko društvo. U Indiji radio je i za strane producente poput Dona Charnona, Canadian Filma i Indian Film Division, te je producirao filmove za vladu države Rajasthan. 1977. godine Malnar vodi ekspediciju za zagrebačku televiziju pod nazivom Put na istok, koja doživljava veliki uspjeh. Malnar 1982. postaje zapovjednik profesionalnih ekspedicija te radi za američku instituciju Institute of Ecotechnic sa sjedištem u Londonu. Za američku kompaniju Tropic Ventures vodi jednu od najvećih ekspedicija svijeta pod nazivom Around the Tropic World, koja je trajala od 1982. pa sve do 1986. Bio je autor dokumentarne serije s te ekspedicije pod radnim naslovom Journey to Other Worlds. Željko Malnar preminuo je 9. srpnja 2013. godine nakon duge bolesti te je pokopan na zagrebačkom groblju Mirogoju.